Pazi, snima se. Ovih dana, nadomak Beograda, snima se igrana serija Radio Mileva u režiji Elmira Jukića, a prema ideji Nebojše Garića. Komedija Radio Mileva prati svakodnevicu Mileve, Natalije i Sonje, 3 generacije porodice Mestorović koje žive pod istim krovom. Mileva je glava kuće, sve zna, sve ume i u sve se razume. Penzionerka koja je radni vek provela u ulozi sekretarice predsjednika opštine, na što je izuzetno ponosna. Samouverena, energična, namazana žena koja ima sve informacije, žena za sva vremena, snalažljiva i oštroumna. Ćerka Natalija je njen antipod, profesor srpskog jezika i književnosti u matematičkoj gimnaziji, odmerena, uravnotežena, racionalna, a po mišljenju njene majke pre svega jedna neuspešna žena, jer nema emotivnog partnera, radi za male pare u školi gde nema ni pun fond časova. Nataliju odmah nakon rođenja njene ćerke Sonje još pre 15 godina ostavio muž, za koga je Mileva govorila da je švaleraš i luftigus. Pošto je sa Natalijom očigledno negde pogrešila, Mileva je odlučna da unuku Sonju uzme pod svoje kako bi od nje napravila svoju doslednu naslednicu, čemu se Natalija svim silama protivi. Sonja je loš đak, nemotivisan po pitanju škole, ali opčinjen na društvenim mrežama i savremenom tehnologijom u kojoj vidi svetlu budućnost. Baba Mileva je apsolutno u tome podržava i njih dve čine fantastičan tim u večitom sukobu sa smernom Natalijom, koja iskreno veruje da prečica do uspeha ne postoji. Mileva nije autoritet samo u okvirima svoje porodice, već i u čitavoj zgradi, koja pravi kosmos u malom sa čitavom lepezom živopisnih karaktera, iz čiji suprotnosti proističu duhoviti zapleti i iznenadni obrti. Policajac u penziji u zvanju upravnika zgrade Stevan i njegova žena Marta, bračni par Marić koji čine neuropsihijatar Sava i doktorka plastični hirurg Viktorija, slikar Leon, studenti Petar i Gavrilo, dobroćudni majstor Moca i njegova zla žena Žana, operski pevač Živorad, pesnik Rade, posvećena majka Cveta i njen uveliko odrasli sin Mikica. Samo su neki od urnebesnih karaktera koji svakodnevno defiliraju kroz Milevin život, a boga mi i ona kroz njihov. Za mnogi od njih postojanje bez Mileve je nezamislivo, a neki znaju da bi bez Mileve jednostavno sve bilo dosadno. U sklopu zgrade nalazi se i kafana Neymar, u vlasništvu starog beogradskog frajera Dače i frizerski salon koji drži borbena i neposredna jeca iz Krnjače. Radio Mileva je živa, laka i jednostavna i dinamična komedija koja se bavi temama kao što su nesklad među generacijama, sukob različitih naravi i prepletanjem situacijne i verbalne komike, pisana pre svega da se onaj koji gleda osjeća dobro. Komedija koja ne vređa nikoga i bavi se problemima običnih ljudi i svakodnevnog života, stvorena sa idejom da izazove iskren smeh, pozitivne emocije, prepoznavanje i da vrati stari sjaj porodične komediografske serije na male ekrane. Uloge: Olga Odanović, Marija Vicković, Kristina Gavrić-Bogunović, Dara Đokić, Branimir Brstina, Tihomir Stanić, Bojan Dimitrijević, Marko Gvero, Anđelka Prpić, Nikola Kojo, Nemanja Oliverić, Nenad Stojmenović, Svetozar Cvetković, Đorđe Stojković i Filip Đuretić. Kreator serije i producent Nebojša Garić. Reditelj serije Elmir Jukić, scenaristi Zorica Cvjetić, Marijana Čulić-Vićentić i Željko Hubač. Direktor fotografije Almir Đikoli, scenograf Aleksandar Cvijanović, kostimograf Nevena Milovanović, kompozitor Vladimir Grajić, izvršni producent Igor Stojanović.